Sali abashunda basuhuje amuherereye hose abari mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Tanzania mwese ndabasuhuje. So uyu ni wa mwanya w'igikoni nkuko twabibasezeranije, nkaba ndi kumwe n'umusista wanje tugiye gukorana mu gikoni, atangure abibwire. Karibu. Ndabasuhuje abantu bose aho baradukurikirana muri iki gikorwa cyo guteka. Uno munsi tugomba gutegura pizza y'inkoko hamwe na babyita ngo ni mu Giswahili babyita maboga, mu Kirundi babyita ibizinu. Rero niyo pizza yacu ukuntu dushobora kuyitegura ni inkoko z'iminofu arizo bifu y'inkoko hamwe n'ibizinu. Ibindi muraza kubibona uko tuza kubitegura mu nyuma. Berize rero agiye kutwereka uko bakora pizza. Uratangura wereke abadukurikiye buri kantu kose ukabasobanurire, kuko nk'ibizinu hari abantu batabizi. Iyi nkoko hari abadashobora kuyitahura kuko inkoko ziratandukanye, hari izifise amagufa. So ugende ubereka buri kamwe kose kugira ngo abakunzi bacu b'igikoni batahure ibyo tugiye kubigisha uyu munsi. Uno munsi tugomba gutegura ni pizza ya bifu y'inkoko hamwe n'ibizinu. Rero inkoko ni inkoko itagiramwo amagufa, ni inkoko ya bifu. Ibifu ni bifu ni inkoko itagiramwo amagufa, ni inyama itagiramwo amagufa, ari umusoso wonyene. Rero niwo dushaka gutegura hamwe n'ibizinu. Ibizinu ndibaza buri muntu wese arabizi. Mu Giswahili ku bantu baba batabizi, ibizinu bavyita maboga. Nivyo bizinu. Ibizinu ku bantu batabizi kenshi bikunda kwama ahantu hari ibiti, ahantu hari mushamba hari ibiti. Rero si musi y'igiti, kenshi usanga bifatanye n'igiti. Nivyo bita ibizinu. Rero hama ca tugira formage. Hama tukaca dukoresha n'itomati, urutomate rumwe hamwe n'ikirungo. Ni ikirungo citwa paprika, ariko paprika buri muntu wese arayizi. Ico kirungo ni ikirungo igomba gusa na paprika ya rouge itukura na paprika igomba gusa n'umuhondo ariko atari umuhondo. Tukaca tugira black pepper nico kirungo iki kirungo black pepper ni kirungo buri kintu cyose, nubwo udafise ibirungo byose ushaka gukoresha ibyo kurya bikaryoha kandi bigasa neza bikanamota neza. Mu Kirundi kenshi abantu batakizi bakunda kucita, mu Giswahili kenshi bakunda kucita ngo ni pilipili manga. Mu Kiportuguese cyacu kenshi bakunda kuvuga ati ngo ni pimenta preta. Tukaca dukoresha hamwe n'umunyu hamwe n'irigi rimwe tuza kurivanga mu gihe tuzoba turiko turagira umukate wa pizza. Tomato sauce irya isosi utangurisha gushiramo. Iyo utayifise ushobora gukoresha sauce tomate mwisanzu ushobora gutekesha, canke nayo n'utayifise ushobora gukoresha isosi y'itomati zisanzwe ukaziteka ukagira isosi. Byose nico kimwe birakora. Hama tuca tugira na ifarini. Ifarini rero nakoresheje ziri kubiri, ari ifarini ya shiruva n'ifarini ya Floribert. Rero kenshi iyi farini ni shasha. Iyi farini nziza cyane, ifarini ikura neza umukate, n'ubwo ushaka gukora keke zikura neza. Hama tugaca tugashirako n'umusimbura, ariyo umusimburo babyita carbonate y'umukate, ari umusimburo. Nibaza ko atabindi kubera
n'amavuta nyine makeya yo gukoresha ukuntu tuza kubikoresha. Nibaze yuko iyi pizza tugomba dukore ni pizza isanzwe, kandi pizza buri muntu wese ashobora kuyikorera aba ari mu rugo, kubera pizza ziri buri buryo bwinshi. Ariyo pizza double, ariyo pizza yanuzenya y'inkoko, ya bifu y'inkoko, ariyo pizza y'inuzenya y'inyama ziseye, ariyo umva ziri ku buryo bwinshi. Rero iyi pizza ngomba gukora ni pizza isanzwe cyane, buri muntu wese mu rugo ashobora kuyikorera abana, ashobora kuyikorera nk'abashitsi, kubera yo ni pizza ushobora kubanza kwanza ugakora umukate ukawotsa, ariko iyi tugomba gukora tugomba tubyotsa byose direct. Umva ni pizza isanzwe itanagoye, iri normal, buri muntu wese ashobora kuyikora ari mu rugo. So ubu tugiye guhera kuki? Tugiye guhera guteka. Duprepare kwanza izi nyama za bifu z'inkoko, hama duprepara ibijinu. Duhejeje tugomba guhera kwanza gutegura trigo, dukora umukate, tuvange, hama tuwubika iminota 30 kugira nitwakuramo umukate uze kuba ibi birungo ari wo musimbuzo kuba wamaze kwinjirana neza. Kugira umukate wacu uze gusohoka neza uzoburyoshe. Agakombe kamwe cy'umusimburo ugira nyine umukate kuba n'igikombe kamwe. Murayibona? Akayiko kamwe k'umusimburo. Ubu haracakurikira iki? Turadushiramo amazi. Amazi ashushe? Akazuyazi. Ntabwo ari ngombwa ko wuzuza igikombe? Oya. Shiramo makeya nyine. Ntabwo urindira umusimburo ukahwana. Turabivanga neza. Amasha dushiramo irigi ryacu aha nyine. Nta kibazo. Tukajya turivanga. Nuko wafise ako kantu ushobora gukoresha ikiyiko nta kibazo. Amasha dushiramo n'umunyu, ntabwo dushiramo umunyu mwinshi kubera umunyu numwe w'amabuye. Umunyu w'amabuye ntabwo dushiramo mwinshi, dushiramo mukeya nyine. Kugira umukate wacu wa pizza uze kuryoha. Ntabwo bisaba isukari. Isukari dushiramo agasukari kakure gakeya. Agasukari gakeya kakure kugira umukate wacu uze kuryoha. Rero ndavuga ati aka kanuzenya ibi bintu abantu batonderako, kandi turiho amahera y'iwacu. Nzotegereza ubyiga. Ndibesha ndabirondeza, mvuga ati ntegeza nanjye kubira ndabikore. Kandi umuntu ashatse ko umwigisha, birakunda ko umwigisha? Nta kibazo, nibigoye bikomeye guteka, ushobora guteka nk'indya zisanzwe, ni ibintu byoroshe cyane. Twari kuzana ikashi ya franga yo tubimenye. Mugashya mugenda mutwaye. Erega n'ubundi. Tuzagaruka. Berize uzi guteka pizza gusa cyangwa hari n'ibindi bintu ushobora kuba uzi guprepara? Nzi byinshi ibiryo byo muntu uze mu gikona, ubwo reka ngire zibiri ne. Gira zibiri na cameraman aza kubona yatahana. Nowe. Cameraman wanje sha.
ikiganiro ugerageza dukora ibyo guteka ndazi byinshi nyine niyo buri muntu wese agenda ariga ibintu byo guteka ugenda uriga tubwiye nanjye ubonye nyine nabiboneye ahandi ibintu byo guma abantu birirwa baja gutonda imirongo oya je mbere ubunye nabonye ibi buri kintu cyose nyine ushizemo umwete birashoboka ntabwo biba bigoye uyu ni umwanya rero wo kubivanga okay bashashiramo utuvuta dukenya kugira ngo bifatane neza amavuta si ngombwa ko uyapima ushobora gushiramo dukenya gusa okay nubwo atari ibyo kudandaza ibyo tugomba dufungura ibyo tugomba twirinde guys okay nta mifarini iragira nurindira yorohe cyane oya ubivanga n'amaboko uraraba amazi ukoresha kugira ifarini nize kugira ifarini nize koroha cyane kugira nitwakora umukate wacu tunanire gusuguma kuri kurindiye ya minota 30 irabyimba cyane n'akakantu kabiri agasemburo gatuma ivyimba si twana tuzi dutuma yoroha nyine ntabwo aba ari amazi menshi aba ari amazi nyine makeya rero nimuze murabura gukorera abana banyu mugende gutonda hari amahera menshi ahonye warisha amahera menshi kandi ibikoresho ari byoroshye cyane warisha amahera menshi nka wisawe ukacurya akantu ntuhaze ubuntu bafashe bashyiramo tubiri ariko ufise nk'ibikoresho uzi kubikora ugenda muhisha kugira na double ukarya pizza hamuru ukumva wishimye ukumva n'umuntu urahetse icyo gihe barambabaje aho nagenda hose wasanga ari umurongo aho rero ntibakubone buri muntu wese baba ari bize ntibakubone ushatse urabyikorera ushatse mu isoko bimwe bisanzwe y'iminofu cyangwa ugafata franc kugira byorohe ugakuramo ijya minofu yino mu mbavu bidakunda ibyo ugafata franc izo ari zo zose iyo ariyo yose nubwo ufata pedaso ugakuraho ijya gishishwa cyo hejuru ugafata ukayitogosha umaze kuyitogosha ugaca ufata rero zirya nyama zayo ugaca ari zo uza kugira ukoresha ukayitogosha ndaza kuzitogosha kugira bize koroha abatumva frangu abari mu Burundi inkoko iyo ariyo yose ese inkoko iriya nkoko y'ikirundi birakunda inkoko y'ikirundi iriya nyene ziriya kubera kurya kuntu ziba zigumye ziba zigumye ziriya ntibikunda ziba zigumye cyane kandi zirya kenshi usanga zitagira inyama nta nyama ziba zifise bisaba inkoko z'inzungu apana z'ikirundi rero twahejeje ubu harasigaye iki hasigaye ko tubika turindira iminota 30 hama nce dukora umukate wacu tuba turiko turategura ibindi hama iyo minota 30 iza guhera twajije gukora ibindi duca tugira iki duca dukora umukate wacu duprepara amace tuce twoza
Okay. si umwanya wo gukora pizza yacu tubanza kwanza tugategura kugira umukate wacu ifarini irivanga si hama tubanza turateka frangu hama ngaho tuko turategura bya bizinu byacu tugafata tubicisha mu mavuta byose biba bihiye ntabwo bisaba ko tubiteka ngo kubikaranga tugaca dushiramo umunyu na cya kirungo cyacu tuguma duhindagura nushyiramo amavuta menshi ushyiramo utuvuta dukeya kubera iyo ushyizemo amavuta menshi bica bicika amazi kubera nabyo biba bifite amazi bica bibyara amazi ugaca usanga birayonze kubera n'ibintu bimeze nk'ujya kwirengarenga biroroshye cyane rero ni utuvuta dukeya mbere n'ubwo udafite amavuta dukeya nyine two gufatisha kugira ntibiziye kubera dusubiza gusubira kandi kuzotsa hariya hepfo mu furu hamwe n'inozenya n'umukate wacu hama buri pizza naho ntibisaba ko pizza zose ziba zifisemo ibizini ariko nyinshi kenshi usanga harimo ibizini rero sinzi kubera iki ariko kenshi je rero ndakunda irimo ibizino niyo numva nyene yanjyoheye nirya y'inyama hariyo inyama ufata nyama za beef ukazikata apana nuzenya kane muri vyandashe oya utunyama duto ukadukata natwone ukadukaranga ukatushira hejuru kubera iyi rero abantu batagira ibizinu bashobora gukoresha inudenya bashyiramo itomati cyangwa hariho ibintu imeze nka fruit badandaza mu maduka so n'inkoko zacu murabona ko zamaze kumera neza zamaze gusha utu turi hejuru ni bya birungo umunyu na kaga murabona uko byamaze kumera ubu hacakurikira iki tubitandukanya hariho nk'abantu baba bibaza ko bisaba ko umuntu azisya akazishyira muri blender zishyize muri blender cyari zishikumenga n'ubufu nyene nubwo uri kurazirya nabwo wumva nyene kuri kurarya inyama bisaba ko uzikatagura nyene nk'uko ugiye kubitwereka nawe nyene uzikatagura urazitandukanya ni ugutandukanya kugira tuze kuronka pizza yacu imeze neza n'inkoko yumvikana n'uwagiye ugaje ukumva nyene urariye inkoko yumvikana ugutandukanya duto nyine ariko naho nyene bidahura ashobora kuyikata akamva bivana na style y'umuntu ko ushobora kugira pizza yiwa byose n'ibintu byose birakora ukuzereka zigasha neza and then ugatandukanya neza nyine tworoshye rero nk'ubu tuvuge ari nuzenya nk'inyama y'inka zimwe ziseye tubanza kandi tukaziteka n'itomati n'ibirungo byose kugira ngo uziteka bacishira hejuru ibiryoshye cyane pizza y'inyama iseye ibiryoshye kubera wabanje kwanza guteka n'itomati ubwo bicaye saa kugura zirya nyama ziseye nyine ntabwo ugura nka ziriya nyine ziba zimeze nk'iyo nkoko no
ugura ziye zisyeye. uguze nk'irya ziba zimeze nk'inkoko bifu y'inka ibigize ziba uba ziguye. ushaka kugukata buto buto Urashaka uzikata uri mu rugo. buto uba ushaka kugira nawe ni pizza y'inyama y'inyama ntonto. Okay. Kenshi uzuraba iyo ugiye no kugura pizza uravuga pizza ukeneye barakuzanira ariyo y'inyama y'inka ariyo y'inkoko Hariho ariyo n'izindi y'inyama zisyeye. mwanya w'itomati. Itomati ntabwo bisabwa kuyirapa. kuyikata kujya ku salade. Okay. Ntabwo ariko ndibaza ni igihe cyose no gukoresha nk'urutomati rumwe n'uwo bagomba bivana nawe ushaka urakoresha zibiri. bivana na tamanyu y'intuze ugiye gukora. Ushaka urakoresha zibiri oya bivana nawe uko ukunda itomati. Ushaka urashobora gushyiramo n'inuzenya ikwavro. Ubuze Cameraman avyungukiyemo. Agiye kurya pizza. Ibanze. oya urabesha pe. Gusa baturira amahera y'ubusa friend. Ibintu byoroshye Ibintu cyane. bisanzwe. Ngo wa musemburo wakoze byose. Ariko turasuga umukate wacu. Nguma numve ko wahiye kandi nuko inuze n'ibirungo bya kugira ngo wumve ko wahiye nyine. inuze n'ifarini iba yoroshe. Iyo iba yoroshe. Yoroshe cyane umbiza. Okay. Karoroshe. Iba yoroshe cyane. N'ibirungo nyene Ibirungo urumviriza ko byafashe. Ko no gusuguma nyene. Rero ngaha ariho pizza ushobora kubanza kwanza nk'ubagije gusuguma ukabanza ukosa uyu mukate. Okay. Niyo ijya basanga badandaza mu maresitora. Cyane ushaka ko bikorohera hano nyene mu mashoprite barabidandaza. Biba bimeze uko nka chapati. Wamaze gukora nka chapati ukacushira ko yo bushaka gukora tuvuye ushaka gukora nka double udashaka ko bikuvuruga. Double nuzenya double hamburger double pizza. Ushira kunye tugomba kubikora cyo tugomba tugire simple. Ushaka kubikora hamuka twara kandi tugashiraho kandi undi mukate hejuru. Tukaca dushiraho ibindi binuze ibirungo hejuru hamuka twose ibe bari double. Okay. Umva naho nyine nibiri nabwo bigoye kandi ni runini byataye. Ubuze Pamela yansohotse muramutembereza ndabona yabamuteye kumutembera. Ndazi guteka amazi. rero benshi Ibintu biri fresh. uyu mukate kusuguma Nzabibereka. goye. Kibaye kinini uziko n'intuze ya igize. Iyo nani yuzuye. Rero kugirize kugira neza. Ucuka zingaho gatoya. Muri yakujyanye kwa pizza. Ibintu biri simple kabisa. N'abagabo barabikora. Badukiye mu maresitora usanga ahubwo ahuze Abagabo nibo bazire na nibo bazi guteka. Ndavuga nko mu rugo. Umwanya urawushaka. Nyene Urawushaka. biba bisaba nyine uba uri mu rugo. Umugabo ntabwo wakwihangana. Sometimes mukagirira nyine surprise. Nka papa don ukazira nyene nkamutegura. Ako manda mutegurira. na refresh kuri.
twebwe cyane cyane aba nyine twebwe cyane cyane nk'abarundi usanga tumenyereye umuceri ubugari kirasi umuceri ibiharage hapo isi yose rero ifu kuza umuntu aracishamwo sosi tomati ntabwo nyine ushiramo nyinshi utayifise ntabwo udushiramo ujyanuzenya iyi ngiyi sosi tomati isanzwe okay ariko arakamera ni ntamukayiruku katuvanga nyene bigafatana hose harariko ari ruryoshe yari iryoshe byatanga Nziza mu gitondo bamuraga pizza reka pizza ibara amasayi naho ngaho ashobora kubitinga ameze neza izi sosi tomate ziba ari ziri kubiri iyi nyine niba ari original iryoshye iriya ni amazi n'umwanya rero wo kugira wo gushiramwo intunze za nkoko zacu si za nkoko zacu ariko arabikora ubibona kibazo avodare ibyo kibitaraje bisa neza ushaka gushiramo utuntu dusa neza nk'amavegetari ushaka gushiramo pinare ipinari cyangwa ugashyiramo poivro isereri umva bivana na wewe twintunze senora ariyo seleri senora urayishyiramo nawe urashaka urayishyiramo wadukasekase bivana na wewe udashaka ibintu byinshi iyi pizza iraba iryoshe my friend kameramani aje gukamera cameraman acataha ibiryoshye cyane ariko ijyayo usanga muri restaurant bagira ngo bashiraho utuntu dukeya cyane amuvuga none amara yanje vraiment ukaraba abana kwera nibahaze nuhaze umuntu uhere kandi ubwo watanze amafaranga menshi ubu no gushiraho twatuzino twacu iyi pizza iraba iryoshe kabisa biryoshye cyane urumvikana yareke ubwo twatuntu turiya tuntu nta ntiyaragira aho dushiramo ndakuduhereza ko aza gushira hejuru kugira ngo araca dushiraho itomati babyeyi none nk'abantu bashaka kunanuka iyi pizza barayirya barayirya kubera kenshi iyo abantu bashaka kunanuka kubera inkoko inuze n'amavuta arimo iyo nta mavuta ibiri nta mavuta ibiri ubwo n'abantu muvyibushe mwumvireho ndabavugiye nta mavuta barimo ibi byose ibi by'abantu bagwaye ma diabete ibidinu kenshi nakwihereye nyene rumva nabajije nibariza ndakundira pizza babaye kenshi abantu bagwaye diabete ubundi kamera hano tujyanye yanga kurya ngo ntakunanuka none kubera ko abonye pizza iryoshye ibintu byibusha ni ibintu by'imikati ikintu cy'umukati ariko nyene ukari umunsi umwe nta na kimwe ushaka Pamela iyo ushaka irungo kiriye ubwo murashaka pizza yanyu sindayibyibuha ushaka kunanuka ni stress n'ubundi murashaka gushyiramo ya black pepper yacu hejuru nibaze bakubeshya tukwirira n'ubundi n'ubundi tuzopfa abifite nibavuga ati ngo sinzomara imyaka 100 nta myaka 100 cyo gituma ariko wonze sabe wagabanutse
Fromage. Fromage niyo ndashaka kuvuga nanjye mvuga Nanjye make. Ni fromage. Ya ashobora gukoresha fromage. Fromage. Fromage nayo ni nanavyibusha. Nayo imeze Nyinyi neza. naguze yiyera ni yindi itagiramwo amavuta. Okay. Numva rero kuva kure nitangiye ntakibagire. Urwo kwijya muri 2001. Chekera nayo. Fromage rero tuwe babira bindi yarara. Aha cyagushyira muri furu. Fromage Cyakuyotsa. Okay. Ngo Tugiye kuyotsa turindira iminota 20 cyo tukuramo. Iza kuba yahiye. Izo kuba yahiye. Guys, umva mwanze mundindiye. Mama kaja kota furu yacu. Turindira iminota 20 rero. Tubihiye. Okay, ubwo ntabwo izigira ngaho. Oya. Rero pizza yacu yahiye. Twamaze kuyikura mu ifuru isa neza. Hama aha turashobora no kuyikata. Bisaba ko bufisa ukabugita nyene ka. Ushatse ushobora gukoresha imbugita isanzwe. Ushobora gukoresha imbugita isanzwe. Okay. Hey, pizza iraryoshe cyane. Murabona ukuntu isa iratagase cyane.